Kwaphindza kwaba intokodo mbukeli kwaba risonto lelihle mbukeli Thembinkosi Mbiso uyakuvusela uyakubingelela sehlelweni lakho mbukeli ithindi bandla yebo mbukeli lamhla siphinza yona indzaba yekulimala but ke sesiyibuka kenyalo mbukeli sisesibuka ke tintfo letilimata ebabukeli limata timpilo tebabukeli siyathi mbukeli ukuthi kunengi lenisibhalele kona lenifisa ukuthi ngabe siyakhulumisa la nisiyakhulumisa lokunye kwako mbukeli ngiyakholwa ukuthi uyawusitakala nawo lapho ekhaya angihambi ngedwana ke mbukeli ngihamba nabantu abadzala lebenginabe evikini eliphelile ukhona Rev Dr JV Mazibuko so lapha ebandleni lase Embabane Alliance umlomdzala kahambi yedwana uhamba na Rev ME wakamamba usuka lapha isiphocosini ebandleni lase Temple of Christ ngithathe lethuba ke ngivusele dokotela. Siyabonga Mbuyisa sivusele nakuwe mbukeli sijabule ukuthi usakhe isikhathi siphinde uhlale nasi namuhla. Amen. Ngiyabonga dokotela ngicela kuvusela Nkosi. Asibonge kakhulu sivusele babukeli sivusele wena Mbuyisa sibonge nakuba nababe lapha dokotela siyabonga ukuthi uNkulunkulu usigcinile sesikhona futhi ehlelweni. Singene kiyo indzaba sihloko nje siconzile sibuka tintfo letilimata timphilo tebabukeli basibhalele ke babukeli lapha ngiyakhola abantu abadzala ukuthi niyasisita sinabo babukeli ukhona lobhalile ke lapha ukuthi unenkinga wathola sisi wathi nakathola sisi kanti sisi umfihlele ukuthi yena unemntwana so le tintfo wase utibona asangenile lo mshado ukuthi hawu awukona sisi unemntwana manje usenkingeni bhuti akati ukuthi lo mshado aqhubeke noma awu terminate. Mhlamba sengibeka kafishane acanje ukuthi lokho kuvele kuyenteka siyakubona kukhona kodwa ke umuntu angathi kumcoka ukuthi nasendale kuthandzana sibe honest sikhulume emaqiniso kuthi bangile tinkinga ukuthi singakhulumi emaqiniso nganeno sisakhulumisana ukuthi utidalule wena ukuthi mina nginanaku kuyathi bangathi inkinga ukuthi sesivumelene sesisayinile safunga sathandazela abafundisi bengikhanda kuvela tinkinga kuba kabi lokho so sigcizelela nje kuba honest kuba open tintfweni letihambisana naloko tindzaba tebantfwana mhlambe kwesibili singaveta lokuthi kumcoka futhi ukuthi wena lo shelako wena lo somako yebo ngoma wena nawe uyavuma ngoma kwente kanjani phela nawe yenda licwaningo ngalokujulile utenetise ukuthi lo muntu engumshelako unjani it's a pity ukuthi vele nathi sinema counselors siba nayo inkinga yokuthi nase sibaluleka labantu senda labo pray sidependa kubo vele ukuthi utangitshela liqiniso lo mnyaka akutsheli leqiniso athi nje ngani uyaphosisa seke kuyenteka nakithi thina sitshelwe tindlu tingemanga sivuma ngoba sithi netipopolo phela tekupopola ukuthi ungapopola kanjani ngithandaza ukuthi ngone tindvuka sitibona uma tikahle tiyaphila siva ngayo nje athi kuyaphila athi yena kuyaphila manje ke ufuna sicele dokotela basinike tipopolo ngathi kuyaphila ngoba abantu babethula ngaphandle awu vele ukhanza ukuthi ushite kuyaphila kana kuphila nakimi sithe kuyaphila kuphila ngiyabekisa nje mbukeli sengisho ukuthi cha vele indodende emaqiniso amcoka nasikhulumisana isithando singakalisekeli ngemthetho singakabiti bandlu lidzili sikhulume emaqiniso nakubafundisi bethu ngayibeka kanjalo nje Mbuyisi. Ngiyabonga kakhulu Rev dokotela usetayilobola nje ngiyacabanga lapha dokotela ukuthi ingathi kuyahamba kufike itikhathi la khona nitawucasha abantu abatawu investigator basemthethweni ukuthi awungihlolele nabantu naba ukuthi bangashadi letintho naleti bangito yini. Ngicabanga ukuthi babe mamba uyiphendule kahle dokotela sidibana nato letintho kunjalo mina bengingathi ke kwengeta kulala kushito empeleni uthinzo into lengikhi
lokuba honest ngilesinye setinongo tekwakhela ubudlelwane emkhatsini webantfu lababili. So nangabe kude le honest from the onset. Kude ebudlelwane. Kude budlelwane. Sure. Seyithi ke lo mbuto wakho sendanjani ke ngoba nako kunye kwalokubili. Ngokuthi amqolele aqhubeke naye noma behlukane. Ngiyathi ke nangithi behlukane bayafrawuna labakholwakho. Bayikunjalo. Emthethweni welive kunalapho kubhalwe khona ukuthi na sitawungena ebudlelwaneni lobuthide kufuna leli ground libe level. Nguva kahle. Kube bede lengingakwati ngawe, kube bede longakwati ngami. Kunjalo dokotela. Nangidawukhanda ukuthi sengingale ngikhane kuvumbuka ngimtawuvela umbuto Mbuyisa nawe mbukela ukuthi nangabe ungifihlele kuloko ungakho lokunye longifihlele kona lokutaba inkinga empilweni yami ngcono ngisuhambe nyalo masinyane sehlukane. Ngiyabonga dokotela lokusho ukuthi vele iyohlale tikhona letintho la ngifihlele tona kunenge. Yeah. No ngiyabonga kakhulu dokotela. Ngiyafisa lapha ke enkosi ukuthi sisite nangilomunye umbukeli. Ubhalile lapha wathi libandla limlimatele umshado wakhe. Ngendlela la kubuka ngayo uthi wathandzana nelijaha nathandzana nelijaha kwakhanzala ukuthi lijaha liyoma liyanatha nakakhuluma nalo lithi jano ngangivele ngoma mina ukuthi nje ngema nje lawo malanga lawo ngendlela ukuthi ngikhona ukuthola wena ngase ngiyakuthola ke Ngitsotsi lo. Manje nyalo inkinga lekhona nyalo la libandla lithi ungayibiki lenzaba ninga ndasihlaza thula wena uNkulunkulu uyayinyanya idivorce. Ngicabanga lo mbuto ubanti. Siyatusa tinhlelo demasondro ema-systems ekugwema ukuthi kungabi nemonakalo lomkhulu bantfu nabashadile njengoba labanye ayasho vele ukuthi cha nanisashelana nilungisela umshado bonelani kamfundisi mhlambe ngaba nebuhle nebubi bako lokho kodwa nje kumcoka lokuthi kuze usungatosola umuntu kwawena kube nenzima loyidlalako kwenta lucwaningo nendvodza yakho to be ngoba nemfati wakho lotathathela wena ngoba phela awuthatheli lisonto uthi uthathela wena so lokukoleka le data wena yourself uyakubona ungabukelwa ngumuntu ubukelwe lisonto Umuntu wami ngoba mhlambe lisonto lisuke liprovider nje ukuthi awu njoba nitawubonana lapha nakuphi bataze banihlebe bazalwane banifunela indzawo le decent usicha uqani lapha nikhulume abantu abami basuke bahlela lokho kodwa ke angiboni ukuthi lisuke lihlela lokho kukubukela ukuthi awu emehlo akhe ngathi abovu shuthi uyahla umlomo wakhe unjeyana shothi unjani njani kwakho lokho ukuthi wena asakushela lo muntu utibukele wena etindzaweni letiningi vele abantu nakangena esontweni lo munye uqhamuka sahamba kahle azashintsha ngisho liphimbo zama kumbuka kulamanye ama spaces utibukele indvodza yakho. Ngiyabonga kakhulu dokotela ufuna kuyilobola ngiyacela nje kafishane dokotela. Mbuyisa mina vele ngiyahishwa ngoba ngimoya makufika lapho. Nguva kahle dokotela. Ngoba bakhanzana kuphi kokuqala nje. Nangabe ke bakhanzanela sondweni kuyimambana le. Umvumelani umuntu ungakakubuvi ubufakazi bakhe. Ngikhuluma phela context emakhona awukabuva ubufakazi bakhe ukuthi uNkulunkulu umsite kuphi lo muntu uNkulunkulu ngoba esontweni kutatonke so vele ngiyahishwa lapho kusediphi la nemathokata ayeta netingomati tiyeta netinkunzana tiyeta. Dokotela ngiyabonga kakhulu ubukele ekhaya uyativela lapha kunomtsala dokotela uyayichaza ukuthi bonke abantu bahlangana khona endlini ekuthandaza ubuke kuphi ke wena yini lekuconvinceile waza wathi hayi vele ngimaqondana lo siyabuya mbukela ungahambi siya khona itona.
Sihlaleni lakho mbukele lithini lebandla sibuka nje indzaba lapha noma ke tintfo letilimata timphilo tebabukeli siyatibuka lapha Nkosi siyabona ngathi vele abantu bayalimala Nkosi kunanang lobhalile ke lomunye lapha eMambalenze uthi washada manje inkinga lemphatha kabe emoyeni lo babuka kakhe lokuyindvodza yakhe ukhonde kakhulu make wakhe shothi ukhonde makwakhe lendvodza ukhonde make shothi make etala walo makole Mama's boy. Mama's boy awuyayati dokotela Mama's boy manje uthi konke la kwendako ukuthathisa kumake manje yena sekuyamthikabeda akasati ukuthi uhleleleni kanti yena la Uphendula lo mbuto wakho akabuyele sekusita lama counselors kule premarital counseling ngoba lapho sisuke sihluta tinshwana letithite sibethela tikhongwane letithite umshado wenu nobabili niyabahlonipha abatali niyabasekela abatali kodwa lokhu wena nongithu tivumelwano atibe semkhathini wena ngiyabonga Nkosi yes cha uteka yona angengede nje batali bamcoka siyabadzinga siyabathanza ngesikhathi sende maphutsa sishiye abantwana nabo basigatsele kodwa nje nase uthatha njoba shito dokotela kufuna ubeke umkakho phambili lo Genesis 2:24 ithi uyawushiya unamathele kumkakho bese niba nyamanye awulahli shiya nalahla ngamagama lamabili lahlukene kumcoka lokuthi ubeke ifamily yakho especially umkakho first kuko konke sekusita ke le premarital counseling mhlambe lesingagcizelela lokuthi bantu nebafundisi abakuthathe lokho vele kube comparison vele for bazalwane bethu ukuthi vele bantu abasangeni lapha ya njoba nawo nema structures emakhaya abantu abadzala bahamba emhlabeni emasonto akuthathile lo masango nemaguma abuyisa la ngale premarital vele asikwente ukuthi bantu abaye bawufuna ipremarital counseling kubafundisi kubo chaplain emasontweni kuze kuthi kuto umpuntshuka lokhu sikubone sikukhushine ukuthi lo muntu wakho umbhasobhe adjusta la akakhulu asenihambe niyolungisa naku nanako ngiyabonga kakhulu Nkosi ngiyafisa ke lapha edokotela ukuthi sisite nalango lomunye umbukeli lo senkingene ngoba athi inkinga kade iphele uyakhala lapha uthi ucela nimsite abafundisi umyeni wakhe ubisexually shothi kubili noma kuthathwa ngathi kuhamba kanjani uthi wathi utibonele yena kani ebesevile ngalabanye ukuthi hey ungathi akulungi kahle lapha manje nasambuta ke lo myeni wakhe ukuthi hawu ndodza ungithatheleni kani uyadata ukuthi ukanjena so uyakhala ke naye webantu uthi bekendela ukuthi libandla lingamquestion noma lingayiquestion isexuality yakhe kusho ukuthi bekendela abantu nje cause yena vele uyasebenza labandleni manje uyakhala ke ukuthi uphuma kanjani kule nkinga lasangene kiyo impendulo yami itawufanana Mbuyisa nalenge ngayivethe ekuqaleni kuthawu ngekuthi kukhona lekangancenga ngakhona ngoba kuya ukuthi nguphi lokunemandla ngetulu kwaloku lokunye nangabe kukhona kuncenga so uyawubona adecide yena ukuthi uyamqolela yini achubeke nempilo kuyafana nokuthi akuhlole atilalele letizathu lamtshela dona uyatethemba yini ngaphandle kwaloko vele akaphume Mbuyisa kubiyela ekutheneni ungene kude kwethembeka kukhuluma iqiniso mangake lamanye letha miyenga kiko empilweni basaqhubeka nempilo Nkosi kukhona timo longatibeketelela tikhona timo vele letibitako lokuthi nawe umncenge uNkulunkulu ukuthi awu ngicela ukucolisa wena kunene ngicela kudonsa inhloko ngiphume sethi indzaba temthetho ke ledoke lesingakuthabela ithina ukuthi ngaze kufike lapho kodwa nje tiba khona timo vele
lo ngeke uphile naso uhlale naso kuze kube ngunaphakade sekubita ke ukuthi vele ke siphume uphinde uqhubeke nempilo ungagive up sengiyawuhlala nje ngenxa yalesimo. Sithinze igama lekudivorce sengingasho ngathi kungenteka sebahlahle emehlo bazalwane ukuthi hawu bafundisi bateke indzaba yekudivorce. Mbuyisa nawe emlalela sikusho nje in a nutshell. Once kwaba khona i-divorce it means sin is involved. kunjalo baba. So kwaze kwaba nesono anything can happen. Ngiyakholwa mbukeli ukuthi nawe ekhaya uyasitakala la ungeva khona futhi uyawubhala aphindze futhi usishayele noma usibhalele. Mbukeli ekhaya siyabuya siya khona into lohlala nathi ungahambi. Sihlelo lakho mbukeli elithini ibandla siyayibuka nje sibuka tindvo mbukeli letilimata ke timphilo tebabukeli siyathi ukuthi mbukeli tinenge kakhulu ke tindvo longasibhalela tona usho ukuthi awunalokho ngalimala nalapha sihlezi nje silimala ukwakuveta dokotela nasicala ukuthi libandla noma ke lisontho ligarage la khona kuxolwa khona timphilo tabo bazalwane vele liyahlala liqoqodwa njalo kuze kubuye inkosi ngathandzela amagama lawo dokotela ngisaqhubeka nawo inkosi titinkinga tabo babukele sisaba sita nje kunembukeli lapha uyakhala uthi wakhulelwa angakashadi yes nakakhulelwa angakashadi nakafika esontweni nangathi uhlala nebantu labasha bathe ikhwesha lapho wena awusasimusha wena wasuka uhlala kubomake bafika kubomake bathe ikhwesha lapho wena phela kwashadi wena suka lapho kubomake manje akasadi ukuthi ukuphi la belonga khona yena so sesawunenkinga ke nyalo ukuthi angakhala kubani ngako ke bese uyabhala ukuthi awuyacela usito kubantu labadzala Lelisontho lelo kufuna lilungise lama structures nalokucabanga kwalabantu kwaletigungu letikhona ubuyela khona lapha ngoba empeleni Dr. JV utsinza indzaba lemkhulu indzaba yekufunza esontweni yeku-equip abazalwane is very very important. Uyabuka nje usiletigungu leti atikafundziseki sekufuna ke kuthi ke umholi welisonto aba empowerish indlela babuka ngawo bantu ngoba akusibo bonke abantu labatawushada bangema virgin akusibo bonke nani so siwentile emaphutsa ngasemuva then lo muntu lona akathathwa unemntwana nje so kahle ngenchazelo yethu yekuphila indlela esibuka ngayo musha ngoba akathathwa akatekwa akashada nangesivili so bekufuna kusilesigungu sima accommodate sekubuya kulomholi ukuthi ucijeke kanjani wacisha njani lama sessions onke masonto necabanga kwebantu ngoba kufuna labantu abacije asethe kahle tindvo takhe ukuthi umuntu lonjani umuntu lonjani ngayibeka kanjalo nje mbuyisi usayiphendula dokotela lenzaba ngiyacela si-accommodate naba lokhanza ukuthi badivorcile dokotela cause nabo ngiyakholwa ukuthi baba nayo ngingalefana naleyo ukuthi abasatati noma sababuyile babasha noma bachubeka ngale kubomake uteka yona mbuyisa busha sigaba nguva kahle ngako ke usuka esigabeni ngasento thide nasingakendeki lesento ungaba na 50 ube intombi ube na 60 ube intombi mane intombi letele ngiko ke labanye bethu sigcine sesakha sigungu sema single parents lokufaka ekhathi bo labo dzadzewethu labadaliswe ngilabanye bomnakethu bangabathathi okay kufaka ekhathi bona laba lobashoko kuyendeka umuntu afelwe indoda ana 29 ashada na 25 mncane lo muntu ingathi samgijimela kaMadima indoda uyifuna la lo munye adivorcwe noma badivorce ana 35 uyayifuna indoda sibabuyisa ndzawonye ke labo bantu labo sibafaka ekulusini linye si remove nale stigma thine nje sibabita sithi ngema single parents but sithi they are complete in Christ
labanye bashadiwe khona kulabo bantu labo Nguva kahle. babadomla khona lapha kulo single parent bababuyisa ngala. Now ngilendzaba yekuxijeka lesikhulume ngayo ukuthi nyalo nje ngakusho sike sarana tinkonzo tembani labadzala but nyalo siyati revise bonke laba ba 60 eminyaka sibabuyisa nganhlanye batowuqoqa tindzaba tebudzala ukuthi nawubanje imfinyethi wenda njani naw ungakhani ukugeza wenda njani Nguva kahle. ngekwesigaba sabo labantu so kufuna manje ngani kuletinye tindzawo nangabe nje uNkulunkulu unibusisile nilibandla kunabo manager nike nibambe isession yabo manager babaphatha njani labantu lemsebenzini ungethi ukhanza siqoqoqo sa manager lesikholo wakho tonke le dot inshwana Ngiyabonga kakhulu edokotela nje kusikhanyisela sinembukeli ngingeva lenye indzaba lapha Nkosi lo munye nje umzalwane naye akhala lapha ngoba abazalwane bahlezi balimala hlezi balimala lo mzalwane nakayifaka le message kwekuthi bekayibukile le ntombi la ebandleni wangayikhulumisi athi asayibukile wasuke umfundisi bekasesingini nje angakashadi wasuke umfundisi wayithatha manje so akasati ukuthi ke yena ende njani le nginga lena seyinginga mbamba kuyo achubekela abadleni ngontombi yena kayifuna le ntombi but angakayitshele sobayithethe phela nama sobayithethe buka ingcenye ungasengenda njani bazobayithethe ufike eqala umfundisi njoba ufike eqala umfundisi wathatha cha babukeli kuyendeka kodwa bekumele ukuthi kungasicabanisi kunjalo baba njoba nje intombi nayikhona vele ibukwa abantu labanenge na mfundisi ngumuntu ngisho ngathi lo ngangajesi was 100% human and 100% God naye vele uyatsinga kufika esigabeni sekuthatha kude mhlawumbe lokubekiwe ukuthi musakubuka la seke naye sowubonile lo wekunene naye lo fike waba number 2 ngoma number bani akabuke engcenye tawulunga kutawulunga singamthandazisa ngiko ke sikhulume ngalama systems yes uthi lama systems lamasontweni anebuhle nebubi njengoba nje indzaba yayitekelwe esontweni yaloya wabe sokhanza usunatha tshwala I think one good thing wale system lena nje was to protect lokuthi sinikane emathuba kahle ukuthi usakhonyiswa ngilo manini lama emasonto nje before yokhulumisa lo munye kuthiwa tshela umfundisi atokwentela sitonikane emagema angabe sekuyaliwa lasontweni sekuba netraffic lapha I think that was protecting but then lama emasonto yathi somela ngoma kuphi ngaleso sikhathi kuvulekile nibona senisomena kuphi lokushothi umuntu omuya ngasona ngithenwe abantu kungaba ku-accept nje nase bamthethe siyakholwa phela nase bamthethe timbambo tinenge timbambo hamba ubuka libhambo lwakho sabona ukhuleke tinenge timbambo dokotela ngiyafisa ukuthi sifike baphethelene elihlelo lethu mhlawumbe utayilobola lenzaba lesikhuluma ngayo but ngiyacela ugcine nganamavi nawa lathi unembukeli lapha lothi inkinga wayibikela umfundisi but umfundisi inkinga yakhe washumayela ngayo ngiyacela lokho ukuthi ngoba yena uthi bekade ukuthi inceke yaNkulunkulu iyakhona agcina imfihlo ngiyacela ukuthi magama akhe kuphetha usidele ombukeli siyabonga Mbuyisa umuntu angamnqestela nangabe inkinga yakhe washumala ngayo umfundisi sengikushito lokho kunento lofuna siyiqonze uyathi inkinga abantu yafanana tiyafanana lo munye uyiswe imoto ngala nalomunye uyiswe imoto useyimoto ngala kodwa iprinciple khabo counseling ithi now tawuteka indzaba 1 buka kude nomnikati walenzaba la yeah 2 yetama ngayo yonke indlela yekuyivanga angayiva nakwendekile wabakhona kodwa nje
kwesithathu awunawo ngamanye amagama ufihla i-identity Nguva kahle. angubeke ngalo ndlela ufihla i-identity Tindzaba ungamangala kulesi sikhathi ukhanze kokuthi akusiko ukuthi ngiyayati inkinga yakho angithi mina ngumshumayelo ngiya kuNkulunkulu ngiyoqela inshumayelo asuke uNkulunkulu angithi nguyena bakhe labantu kunjalo right asuke uNkulunkulu angembulele into level ikuhlupha ngiko labanye nganginawubiyela kulesonto bakhuluma ngami kanza kwadiwa kodwa ke kulona uthite wamtshela bekamtshelile nakabe bekamtshelile akabe ncesi lo lokukhulunywe ngaye nakakhona akakhona kusho ukuthi mfundisi ngikhulume nawe indzaba yami wase ukhuluma ngaye epulpit kungilimete lokho siyami bese bakulungisa baqolisana akusiyo impilo mbuyisa nawe mbukele ukuthi esontweni ningaqabana bese nifuna nehlukane kunjalo dokotela ngiyabonga kakhulu dokotela ngiyacela Rev usho amagama akhe ecina nje nawe mhlambe kungedala kushilo udokotela bese uyavalelisa cha asibonge kakhulu kunanatela lokusho ngidokotela nje ukuthi asisuvumela kulimala kwethu kudefine uma kucontrol budlelwane bethu naNkulunkulu ngoba nelibandla ngoba impela siyawucetha emasonto kude lisonto leli perfect kunjalo lelite bantu labangakulimata bantu labangakuhleba ngoma kanjani so kumcoka nekuthi sicolele kunjalo sicolele nje impela lenzaba nayigongonyile ngoma ngabe ngoJesu wathi ukuthi sitahamba hambe sishaya nemasontweni wase ukhuluma lenye indzaba ukuthi nangabe ukhona umzana lokonile conflict resolution hamba kuye nangabe akakuva lanza lo munye bese sombika later manje inkinga yethu sacabana nemuntu ngilanza ngeda wesithathu masinyanyotshela wesithathu ungakayi kanti ufuna uye kuye hamba kuye nikhulumisane ngonile la then simncenge uNkulunkulu ukuthi asiside loyo muntu la kwente kabi mane umcolele sishito sokucolela kulukhuni sishito sokucolela ukuthi ngesikhathi ungaba iprocess so ungadzinga nemuntu mhlamba nihlanganise kodwa kumele sikwente ngoba kungaba ngumgoqo welikusasa lakho ukuthi lingabe fruitful lingabe productive Mbukele ekhaya umuntu athathe lethuba nje ngibonge kakhulu ke kubantu labadzala nje kusihlonipha nje singumsakato ukuthi bebangeta lamuhla betosisheshela nje nalulwati lelikhulu nakangaka ngiyakholwa mbukele lapho ekhaya ukuthi tingcinamba noma tinkinga lokubhekene nato kukhona lokufundzile kubantu labadzala abantu labadzala sayihambile ke indlela yekukholwa noma indlela yekushumayela nendlela yekukhansela nje bantu ngiyakholwa kakhulu nje mbukele ukuthi uthathile nje kakhulu wabhala naphasi uyahle ureferisha ukhona nekutshela nalabanye ukuthi hayi mina nganginayo inkinga le kanjena bayikhulumisa ku TV yangisida ngale kwaloko mbukeli qhubeka usibhalele sokumsakato siyafuna kuva umuvo wakho siyafuna futhi ubhalele tihloko sikhulumise ngalapha ngale kwaloko mbukeli ngithi akube nekuthula emakhaya uNkulunkulu emusa uNkulunkulu welithando aniphathe nonke nisale kahle Kubiza ngonyama sithi Jesu ke likhulu awuye Jesu ke